May pagpanakal ka, honey. Sa bali manan apang madayaw, tinagunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakadak adagos ka ni amigo. Gob! Abong! Igam kang bilay. Napanog kayo sa amin na magmag na, madam. Talaga nga minanawati-wati dalya sa atin tayo. Sakbay ang makadaanon tayo iti Ayanti Falls. Uray ta sinig tayon. Talaga gayam ang rumilat at kabakiran dito eh. Sana blaw ko. Nagtatakal dagiti kawayan dito eh. Talaga ah. Ni, naglulukmag da talaga. Talaga makakita katika kasi kadadak kalagawayan. Awan sa ti agal-ala ka na kita. Nasulinik namin na iti alugar. Kapoy siguro iti nabiyag nga ubog. Kapayan nagdadakkel iti kawayan dito eh. Ha? Anya day jay. Bunyas! Ay, ura siya. Banyas mat gayam po. Naklakit din nun da sa bali at tao ngagpanggap iti dakas kada tayo. Banyas lang da dyan, madam. Da dyan mo, nakadakdakal. Radya manan. Nabuak lagi ti banyas. Ay, oray kla nakaangas itinalok ni Adoran. Kung naklakit din no. Natalgad na ito alugaran ni. May saan alamang aparaiso. Kan may sa... Andara iti police escort amang wanwanawan ni taglawlaw. Nadyay, nakalanding ang teroplano, Gaspar. Idong, sigurado ang kadaitan dinagluganan ni General kanti asawa na. Kadwa na karina dyan, Mr. Saronda, boss. Dahita timbaga na kaniya. Kamaudyanan na matungpal madlangan tinabayagan na plano. Nagsayatan no kasta, boss. Itay pa yung makasigsigarilyo akan. Ang mga makatungtog na ni boss. Nyaman nga tantibaga ni Amanda. Turbo. Hello. Naladawa ka na kariing, Rod. Awan ka manan dito mansion. Apay, napanan niyo manan kini Gaspar. Adda kami dito airport. Managlilipat kan sakit din. Kabaw. Huh? Itate sa sangpat ni General. Wen gayam. Kan amangan do nakadanon matan da Virginia ijay Maria Cristina. Di ka ngamin simbolot kadakwada. Oreo awan. Jak pagan no? Anya ko materami do kiji kabakiran. Saan kami ngagpada ka ni Virginia niya? Sige nga Roden. Boss, iso ka rin dyan ni General Villarabas. Wan, boss. Malasin ko. Imay din. Sige. Sige Amanda, kastapay. Bye. Sumungadan da General Villarabas kanti asawa na. Sige, sabaten tayo da. Samantha, anadanti babadag mo kadagiti nagdadag ka bato. Amang nga na may kaglis ka, anak. Kasta una aragsak ti anak tahani. Talaga nagpintas da ito ang lugar. Wan, kat saan mo pakadanagan ni Samantha? Dua a police escort ti kadwana. Mapanday ti falls. Chato. Itay pa asang katangad mo ti baliti ang naglinungan tayo. Nagdakali na baliti day tagog. Ita lang nga makakita kiti kastoy ah. Nasurugan na talo gastot ti tawan da ito a baliti. Wow ha? Saan nga ta nakabutbutang ti panaglinong tayo iti sirok da ito abalite? Amang nga napagbalbalayan dagiti di kataktawan. Asus ni madam. Mamati kayo matitiday ta. Nakadaldalos tupay taglawlaw na. Napintas ti pan nakaasikaso na. Dahito iti may sa aday daywan da dito eh.
Kayo gaya man kini Gaspar. Kunak man no saan kayo pa'y asumangpet. Saan miya nakasarita ni General? Aginanada ka no pa'y lang itinagtarusan da hotel. Kalpasan na. Anya ti mapasama, Kron? Tinangig ko asaritaan da. Kaya't pa'y asawa na ti agpasyar iti akinamyanan na pasat ti probinsya. Manipo di San Pascual, aging gay di binuangan. Makaamo kayo. Awan ti bibiyang ko dita. Sige. Inakpayag digos. Tarumwara kinton madamdama. Inururay kayo lang kini Gaspar. Ta, amo matan. Mangibaga kiti kwarta ken ka. Sige, sige. Tawag pa'y ni Mr. Pulangko. Anday ta, nakadanon tayo matlangan dito balayo, Gob. Oh, nawati ko't matbasit ti pinagbiyahe tayo, Dumanon ka pa'y iti unag, Chato. Sigurado na banog ka nagmaneho. Nabanog tayo amin. Kaya masigurado. Nag-enjoy kayo. Pudno la unay day ta ador. Nagpapasak mo ta naglango iti waig a pagtapuakan ti falls. Naglamis ti danon na. Alas 6 gaya man. Dayawag ti kinapartak mo magmaneho, Chato. Anya ti kayat mo amirindahan. Napsugak pa lang, Gob. Naghimas di binalon tayo si Dang. Aglalo ti tinunong ikan. Talaga mo ta. Naimas ko mo't tinangan. Honey, agyaman na kiti panawan nga impay mo kada kami, ha? Tapno makapasyar tayo. Manmano ti kasti agon daway. No pa'y makumikumak. At dalat ta panawan ko kada kayo kanisamanta. Apag-isaw nga agsip nga, titay makasangpat kami, Amanda. Ay, marik, nagtibanog ko. Nagatayo amin. Naragsak, kiti pa nagpasyar ni. Naragsak ka, amiga. Kamin, kaduam ti pamilyam. Pudno launay day ta ako nam, Amanda. Awanan ti kararagsakan na pasat ti panagbiag mo. No saan ati kaduam ti pamilyam. Ay, naimbagpay ka. Uray makumikom ni Governor. Ada panawen na ken ka. Ngam ni Rod, pasiga negosyo ti aday ti ulo na. Saan namat ang mabalin abay-bay ang dagiti negosyo na, Amanda? Mawatak mo't kiti dayta. Naimbaglangan, tadadagiti amiga kakanayo na kadwak ng pasyar. Ada kami matkining grid agagayam mo. Among, kaya't ko una ti tumulong iti foundation ang pinangon ni Ingrid. Taado ti matultulungan na. Oh, ay, huwag gayam. Amangan no, saan nyo pa'y nga amo kan ni Gob? Si Mang pwede na general kan ti asawa na. Oh, agkasta ka di? Wan? Amo nga ta ni Ingrid dayta. Sagsagaan namat ni Mrs. Villarabas. Oh, kasta ka di? Puta na simrek ka dito kwartuta. Kaya didap ko lang ti cellphone ko. Apag gisumat ang mataljapan kan. Anya ray jeng impulpulong mo kini Virginia. Oh? Ibagam kit din na mabaybayan ka. Oh. Nagdingdingag kagayam itinagsaritaan mi. Diyak mo timbagbaga mabaybayan nak. Kasta ti kayat mo asawa ni timbagam kang kuana. Anaimbag ni Ador, tadda panawon na kini Virginia. Sa nakas kanyak, negosyo latta tinapati kanyak. Kaguram dayta? Di mo kaya ta madadaol tinagan mo kani Virginia? Amom, insakit na kalatan ni Virginia. Amangan sa bali manan di pagturungan ti saritaan ta.
Nembag na sa pa ka si Mang Pet. Kumuyog ka kada kami inton bigat. Tapno at nakadwa ni Mrs. Villarabas. Nakaturog kang aminan, edi imawag ni Amanda. Iso adya ko na ibaga noon niya tinagsarsaritaan ni. Anya ka di day, Chay. No, may papan ka na kayo ababay. Sana ka makibibiyang. Naragsaka ka ng his istorya kan kuana. May panggabi di pa nagpasyar tayo di Maria Cristina. Aging gay tinaibaga na asimangpat ka nun ni General Villarabas dito Santa Barbara. Ha? Saan ko anamon na ita? Nawayamat kat niti amin ngagpasyar dito probinsya. Rumbang ko maamamom ta. Saan ka di, honey? Aglalo kat addan sa dagiti negosyo kayat na abangunan dito eh. Noon niya man lagi ta negosyo. Mamak to matlaeng. Mabalin nga agkurte si call ni General Villarabas kanyak. Saan ako namas daw, numasa nga ilik to man iji Kapitolyo. Naimbag ta na sa pakadimteng di mansyon, Gaspar. Urayan talaga na makasukat ni Amanda. Kumuyog ka din ni Madam, boss. Salud-sudong pa'y langin, bagak lang aruden. Aguli mo kang aminan, Gaspar. Kiburam ti saritaan. San ka makawaawat? Ikuyog ko ni Amanda. Tapno da kadwa ni Mrs. Villarabas, iti paragpasyar tayo di San Pascual. Anya ka ditirami din tayo iji San Pascual, boss. Ididamo ngay may ni General. Nalpasan ti aerial inspection iti masakopan ti Black Sand Mining. Nagbaliw ti panunod na. Iramanan sa ti igit ti baybay ijali bago ken binuangan. Anya, boss? Sigurado nga rod apagbak na dita, boss. Naku na mo ni Dong. Ngam nulapdan ni Gobernador San Diego da ito proyekto. Daitan ti pagpatinggaan ti panaggayami. Anya ka lakit din, Gaspar? Ura klag nervyos iti kinapaggas ti pa nagpataray mo? Saan ka nga agreklamo ba eh? Tapno daras tayo makadano ni San Pascual. Ado, ken adayo pa iti papanan tayo. Agnervyosa kita kinapiggas ni Gaspar nga agmaneho. Tsekla ko man si mursurot kada kayo. Saan ka man nga tan ngagpatingga sumanaw? Agparbeng kanto inton kadwam ni Mrs. Villarabas. Apay? Anya ko matikabain mo. Nubak nang dangagasawa. Ado matikwartam, kalvante. Bir nga sa nakmadlatan. Gaspar, Boss. pagustuhan man lang ni Amanda. Sige, boss. Mayat ka rin deta at try tilugan tayo, Madam. May isa ka mat, Gaspar. Talagang saan naruwam ka na napaggas nga agmaneho? Awan latipan nakapnek mon. Nakadayon tilugan da general. Kaslamutin punerarya da ito ilugan tayo. Boss, kasano kumaanalalay ngagpatray ti driver ni General Villarabas? Imuno na pa'y gaya madimteng dagiti tattao dito yung probinsya. Amo na ti turturangan da. Tanamin adu ka nun ang nakapagbiyahe dito'y boss. Mayat tinapanunot ni General Villarabas. Tiag negosyo dito yung Santa Barbara, boss. Ngam, hindi na pantayo di Manila. Di mo't ada nagsarsaritaan yung negosyo, Gob. May panggapit yung Black Sand Mining. Ngam sa anak ngay manugot. Ah, Tinaudi ngay baganay di.
Baliwan minto ti agsarita. Amang ano damot sa bali apang panunutin da negosyo. Mall kas kada subdivision kat nga ta, dagiti negosyo da. No multi kayat dapat agdaren, amangan no maabakan lagi ti dadak kala groceria dito sa Santa Barbara. No subdivision mat, amangan no ado atalon kan turod ti dadailen da. Ay, sos, dahi tantidakas na agpaisugop. Aging nga adyak makasarita ni General Villarabas, no anya talaga ti panggap na. Jak pa'y mabalintag sao, tiyato. O, apaya dinanunak dito yung resort ni Mr. Polanco Gaspar. Anya, di ba kam kanya? Imbilin kami ni boss, asan kayo nga dadaywan, madam. Tiyak na siputan ti yayo dito yung resort. Agsarsarita kayo kami nita kini Mrs. Villarabas. Wan? Masuro na ka makisarsarita ken kuan. Nula ka tagsao. Negosyo kas kada kwarta ti sang kay bagana. Ti amok, madam. Intugot na kayo ni boss. Tapnod na kasarsarita ni Mrs. Villarabas. Wen? Jak maanusan ti itatakter kulatan. Sa adaw-awagan da siya babae. Anya pa'y? Imaya ko dito'y cottage. Wan gayam. Napanan ni Rod? Saan ko mata na makita? Nakadayudang agpayson, madam. Ngam na niya tibili ni boss. Tong palag. Saan kayo nga adaywan, madam? Nakadanon kayo gayam dita San Pascual na nagpasyar. Kaduam ka din ni Rod. Insurot nak ni Rod. Tapnada ka no kadwa kan kasarsalita ni Mrs. Villarabas. Kayat mo asawan Amanda. Kadwayo ita? Wen, kayat na ka no nga minapasyaran ti San Pascual nga aging gaidi alibago kan bingwangan. Nakadayo kayo mat. Napintas nga minapagpasyaran dita. Napino ti kadaratan iti igit ti baybay kan saan unay nga adalom apagdigusan. Wen, Virginia, uray iti abagatan alumaod apasat ti probinsya. Napintas man ti igit ti baybay. Kat, ada nga rod iti asidag mo ni Mrs. Villarabas? Awan, agmay-may saak dito yung resort. Kasarsarita kita ni Gaspar, ngam, napanmutin iti ayan ni Mrs. Villarabas, nga agpag na pag na iti-igit ti baybay. Kasta gayam. Sige. Inton maminsan man ti panagistoryata, Amanda. Adapay nga minapatag nga aramidak, ha? Okay. Okay, bye. Saan matkit diya nakaskas daw ti panagkukuyog ta? Sikot a gobernador ni Rod. Idinto ta nagsenador mat ni General Villarabas. Agpadadapay a negosyante. Nakadayo damat na nagpasyar no kasta, Virginia. Wan nga Rod, Ador. Wan gayam, nasa nga ili kita aldaw ni Ingrid. Amo na kanon nga dadagi dyan nga agasawa. Ngam saan napay anakita ni Mrs. Villarabas. Anya nga tangag paiso ti gagara dal iti Santa Barbara. Ag negosyo, wano agpasyar dalay. Ti foundation na binangon ni Ingrid, ti may sakano agapuna nga imay da ditoy. Na, mabit lang. Tsaka amo takin numero da siya. Hello? Mr. Soronda? Anya? Kaya't akasarita ni General Villarabas? O sige. Nakalukat ti opisinak iti Kapitolyo para iti amin.
Urayan kayo. Igam kan bilag. Nakaadayuda mata nagpasyar no kasta. Wan nga rod, Ador. Nasa nga ilig nga rod iti aldaw ni Ingrid. Amo na kanon nga at dadagid siya nga agasawa. Angam saan na pa nakita ni Mrs. Villarabas? Anya nga tangag paiso ti gagarada dito sa Santa Barbara. Ag negosyo? Wano agpasyar dalaeng. Ti foundation na binangon ni Ingrid ti may sakano agapuna nga imay ta ditoy. Mabidlang. Nay. Tsak amo ti akin numero ti dati ah. Hello? Mr. Soronda. Anya? Kaya't nakakasarita ni General Villarabas? O sige. Nakalukat ti opisina iti Kapitolyo para iti amin. Urayan kayo. Okay. Bye. Mr. Soronda? Siya sino tayo chay, honey? May sakarag iti negosyante akadwa ni General Villarabas sa simbangpet. Kaya't nakalo akasarita. Anya? Diyos ko, kala ati pa nagtibayok. Apay, anya ka no ti bagadakan ka? Di ka kadagdandanag. Negosyante na kitay. Para kunak, may panggap iti negosyo ti gagarda. San madlang agkamtod ti arak kan pulutan dagiti kakadwam Gaspar. Nakamutan na pan gumatang itinayon tinumenda no may busan da, boss. Saan mo ta may bibusan ti stak na ti buriga? Nagalisto ka lakid din na mabartek. Nabartek kan? Amom. Naragsakak. Kasta na dayta, boss. Nakarit nga ginom. Gut, naglaka mo ta mabarta. Sumaldang ka man, ito. Ang mga nagriri kayo manan, pagtimugan kayo la. Napintas sa akin dito banag ti saritaan nyo, boss. Juan, kalkalpas milang nagsarita kini Mr. Soronda. Naawagan na kanon ti gobernador, ket sa nga ilyen na ida iji Kapitolyo, kadwada ni General Anton Bigat. Mapantayo ka day, boss. Wun nga agpaiso, boss. Makamudan. Nagsarita kami kan General, ket pagparangan mi nga awan ti pakaibiyangak. Ngam sa nabale, tadda sa bale apapanan tayo. Kuyugan tayo ni Mrs. Villarabas. Makumiko man nga rodan ni Gob, itangal daw, madam. Ado tinaka-schedule kasarita na. Sa masangaili na pa ni General Villarabas. Ang mga nadada nga ipamaysa asa nga ilian ni Gob ida. Wan nga ta. Tato? Gob. Honey, nakarubot ka matgaya man. Ada ka pala iti banyo itinadlaw ko adimtang ni Chato. Agap apurag. Pudno ti kuna ni Chato nga ado ti asikaswa kitangal daw. Awan mabaliwan nga schedule ko itangal daw. Anya? Gob, kasano nga rodan ni General? Amok no niya ti pampanonotan. Nangato ataw ni General Villarabas, ngem kanya kabiyang. Nangato man wano na baba, masapul nga orayan na ti batang na. Ngam no napatik ti pagsarita nyo kini General Villarabas, mabalin mo mat nga ibabawi ti dadumang schedule mi. Sana mabalin. Jak kayat amadismaya na kanyak.
Amangan numapukaw ton ti panagtalik na kanyak. Anyaya, Rod. Maning singa ka. Ituloy ko pa ilang ti maturog. Amanda, saan mapag-ururayan ni Mrs. Villarabas di mabayag? Ha? Nakapagkari ako yuganda. Apay, papanantayo manen. Isublat na apagpasyaran ti akin abagata na paset ti probinsya. Ha? Makauma ti pag na iti igid ti baypay. Sa bali ti papanan tayo, Amanda. Ada ka no kitaan na analawa adaga iti di unay mataltalon nga asidag iti katortorodan. Anya? Hay! Dahito yan ti tsak kayan. Manjak. Isalog dakit din iti talon. Di uray aw-awan di ka. Saan ngagbalin anatangken ti ulom? Ha? Saan nakman ngay babayin? Nuhan niya timbagak. Matungpal, mawatam. Dinak narod ngat-ngatuan iti boses, ha? Sana siya kiparok maam, Amanda. Awan iti kinataok na da. Mawatam. Masapol atong palinak. Anda ka tinapatag ni bagam kanyak tiyato? Kapampanaw ti sangaili. Sana ya, nga dapat talo sa sangaili. Kap, kasano na ito eh? Dimtengan da General Villarabas. Inarasaasan nak ni Mr. Soronda. Kahit na kayo kanon na makasarita ni General. Imbagam ka di nga dalagi tinaka-schedule kasarita? Impagagob. Ngayon, unayo kanulangan na kasarita ni General. Kababain kanon na aguray iti mabayag. Ngam napatag ti ibaga na iti sumaruno akasarita. Masapol na ti tulong. Sa ti sumaruno ni Engineer Malvar. Asus, kasano nga roda ito yan, Kob? Ulitan may lawlawag karakwada. Amasapol ayon unak akasarita na iti naka-schedulen. Amok ka na nga to at tao na General? Ngam amo na kon tiyato. Nababaman nuno na nga to awan pagpaburak. Sige nga rod, Kob. Oray nagsublidan ton adito kapitulyo. Mapandapay lang ag merienda. Ano, mangal daw dapay kitin. Talaga kataltalunan dito imayan tayo. Nalinglang dito ka. Pasiga kataltalunan kan o nila ang dagiti bilit timang manggag ko. Sumardeng ka man ngagdaydaya mo dum. Nimbaglakit din. Tasa na maawatan ni Mrs. Villarabas ti Lucano. Kat napastek ka makisarsarita kadagiti tao. Agagatulak pa'y kit din. Kinagat naksamot tin dagiti lamok. Gaspar! Alaman itilugan ti alkohol. Kan kita no adan na itugot tayo apayong. Sige, madam. Adda tayo lang arodan dito linong agpayong kapailaan. Ay, basta. Mabuista ka. Ay, nakman laangan lumugan iti kotse. Nagpudot dito ayan tayo. Dita kayon. Isa-isayat pa. Disturbo. Makarengreng. Sumanao. Makauma. Isulat sang kay bagana. Oh, nay. Ni Mr. Soronda di mawawag. Hello. Anya ti madamag, Mr. Soronda. Nakapagsarita ka din da Gobernador San Diego kan General? Anya ti kunam? Adda kayo ti restaurant ngagpalpalamis? Aniya? Nagturayan da ya Salvador. Nangato at tao ni General, pinaguray na. Anya ti kunam? Pimanawan da General Villarabas dita Kapitolyo? Saan da pa nakapagsarita kini Ador? Agsublidan to kano, madam.
Saan na kinayat ni Gob a pinabaliwan di schedule da? Talaga natangkad din agam na masapol nga awan mabaliwan. Awan ti paboran na. Ngam, amangan no makagura ni General. Nangatumat nga rod a tao. Naisom mo tapi manaw, madam. Awagak tulad ka nun ni Mr. Surunda no masangon ni Gob akasarita ida. Ay, talaga natangkan amang ngadang ni Salvador, Chato. Ngam, awan nga tati sa bali agapuna. No apay nga ibaybayag na ti pan nakisarita na kini General Villarabas. Talaga natangkin ba ni San Diego, boss? Kaputay so ti gobernador. Pinagurure na kit din ni General Villarabas. Banag akapungtot ko kiniador. Magagara na klaunay kit din na makamo ni manugot iti panag-operasyon ti Blacksan Mining. Amangan met nga da nakadamagan ni Gob, may panggip iti Blacksan Mining. Ket panggip na alapdan ni General Villarabas, boss. Sanak nga adda pagpungtutin Gaspar. San mo nga unaan dagiti pasamak? Boss. Rod, saan tayo ka di pa nga gawit? Matiktikan na kun. Tapno saan ka matigtikan naman da? Mapan ka iti ayan ni Mrs. Villarabas sa makisarsarita ka dagiti manalon tasan dansa nga kikinawatan iti presyo. Kasanumat ngamin, barat day ta Mrs. Villarabas. Arig na dawatin na matin ti presyo ti dagka. Tangiwat mo! Amangan numangag na ka! Manipo dito si Mrikak dito opisina ni Gob. Saan pa yan nagtimtimag? Sus, sapay eh. Kasla na kayo irtang ti pangana ang mga ayam ti bulpin na. Apay, anya nga ta tinagsasaritaan da kada General Villarabas. No Jack Mariero, nasurok at nga oras ti pa nagsasarita da. Apay nga taya. Anya ti kaya ta sa unti kasta alangan ni Gubita. Makapungpungtot samat. Itay pa yan nakita ka kaslang mangamkam-kam tilangan na. Chato. Gob. Ada, ibili nyo kanyak. Itay pa hiday ta. Inorder yu adyos ah. Damot latan di talamisa. Hindi yung ginaraw. Wan, inuman ko. Nagpimpin na pilit kami kanid General Villarabas. Ha? Yung ure kasalo pa na lukoy na kanya. Sana kay manugot. Anya? May papanitian niya, Gob. Nagsaritaan min na ti abanag di syudad. Ngem uray anya ti mapaspasamak. Sa anak nga manugot nga aguperada iti Black Sand Mining. Ha? Lumasat dapay nga umunay ti bangkay ko. Ay, susapo. Tsak kayat ang madadal ti nakaparswaan iti probinsya. Taday tatimang didigira ka na iti umili. Anya ti mapaspasamakin ka, Gaspar. Nadaywan na tayon, tinagluganan de akasawa a Villarabas. Patarahin ti lugan! Anya ka matan, Rod? Anya pa lang ti kayat mo iti kinapaggas ti panagmaneho ti Gaspar. Amanda, guli magkaman! Gaspar! Papaggasam ko na! Boss. Kasa! Ay! Gaspar! Anya matan! Madam. Diyapo na mo no asino titong palit ka na kayo kini boss. Siyak! Titong balam, Gaspar! Itay pa'y adimtang da General Villarabas iti hotel kat jakat ang mabayag nga gururay. Ay! Nagpaggas matan! Ha! Aguli magkalaan! Ah, Gaspar! Agmer nervyo
Usag hindi pa nagmanehom. Ang mga dumadisgrasya tayo. Lading ito ko na, madam. Naibaglakit din. Tanasiputak tiya agaw tilinya na dyan ng isitawan. Ang mga na disgrasya tayo kuman. Dahil ta tinagtungpalan, tinasurukan mga oras sa panagtungtong mika ni General Villarabas, Virginia. Saan na kaininggaan nga alukuyan? Ngam natangkan ti pangidang ko. Tsak imanugot nga gupirada ti Black Sand Mining. Amang ano napabainan mat ni General? Saan nalaki ti anamnamain adi mo pagustuhan? Tanang nga to at tao. No pa'y natangkan tinakam ko'y tinagbali na pangadang ko. Napintas ti panangilolawag ko. Noan niya ti mabalin ngay bunga ti panagubira ti Black Sand Mining. Kasano nga rodan, honey? Naragsa ka nagpakada, kan nairot ti panakidin nakulap na kanyak. Kasarita nakto kanumanan, bareng agbaliw ti panunot ko. Ngem uray anya ti bagbagana. Saanak to apulos sumanlugot. Sa dino dayan tayon Gaspar. Idong, nakadanon tayo ka din iti mansyon. Nalaos ti Bartekyo, boss. Tiyo pa'y napuutanan ti panangisirot ko ti lugar iti garahe. Nalay ngagmat nga uminom ti kunak. Naandor ni Manolito. Ni General Villarabas ti kahit ko asawan. Agpada kami ang makapungtot iti sanaya anamong ni San Diego iti operasyon di Black Sand Mining. Talaga saan na kayat, boss? Hindi pa ilaan. Saan na nagbaliw ti panunot na? Saan na mabalin? Boss. Gaspar, tulungan na nga bumaba. Nalaga nabarte ka kat maulawa ka. Siya kunti mang salabay kada kayo, boss. Sige, ito. Dahil ta tinagsarsaritaan mi kinaador idirabii. Sakbean na tungrog kami. Nupay naragsak ka no anakipin nakada ni General Villarabas kan kuana. Tsak magawidan iti di agdanag tiyato. Mawatan kayo matkid di, madam? Kasano no ipapilit lata ni General di kayat na. Kat amang ano niya ti mapanunot ng aramitan. Di kagdandalag, Virginia. Teritoryok ti Santa Barbara. Gob, agsarsarita kayo pa ilang kini, madam. Paparag lang dyan lugan. Sige, Chato. Sige, Chato. Aging gasyak ti gobernador dito Santa Barbara. Jak ipalubos aruming baw ti kinabdakas. Saan lantong agbaligi amang gamsaw kadag ti pagbaknangan ti probinsya. No kaano payakayat ko ang makasarita ni Rodrigo. Isumot ti di na pan nakalagip na pumasyar dito Kapitolyo. Anya nga tatipaka kumikuman na. Data. Agringan ti cellphone na. Amigo. Jack matan mauray ti papasyar mo dito Kapitolyo. Isong inawagan kan. Sa anak mo't lang ata makasingan? Oo. Dapat sa tiba kam kanyak. O sige. May papanday to'y ka ni General Villarabas. Igam Ken Bilay. No kaano payakayat ko ang makasarita ni Rodrigo. Isumat ti di na pan nakalagip ang pumasyar dito Kapitolyo. Anya tati pakakumikuman na. Dayta, agringan ti cellphone na.
Amigo, Amigo, Jack maoray ti papasyar mo dito Kapitolyo, isong inawagan kan. Sa anak na tama kasi nga? saan amigo? Napatag sa ti bagam kanya. Sige, umayag kita. Nasaysayat pa eh. Talaga anapatag ti bagak. May papanday to'y kan ni General Villarabas. Anya ti kayat tasawan? Karaman ni General iti pagsaritaan ta, amigo? Kastanggag pa so amigo. Sige, urayin ka dito opisina. Sige, amigo, itamat lang. Umayag kon dita. Bye. Bye, amigo. Ladingi teklangan, no bilang tapod no ti atap ko. Nadapakay na igan ni Rodrigo kanil General Villarabas. May papanit ti Black Sand Mining. Aging gasak ti gobernador ditoy. Jack to ipalubos. Nga mapasama ka parag minas. Ni Gaspar ti pinukawak ng musika matimas si Dagidong. Madama pa lang, apad padigusan na tilugan, boss. Iso asyaklatan, timbaon na. Anya ti nararamid ni Gaspar. Kaya't nan sakit di nga iso ti pagpupungtotak. Nakarartong tilang na rito agal bande. Basit labidot. Ang mga nubumugaw. Papanan tayo ka di, boss. Ni Kapitolyo. Kasla kalaingan na ng bilin kanya kamapanak ka ni Kapitolyo tanapatag ti pagana. Nyamat. Kat. Ije Kapitolyo idong. Kasla kalaingan na ng bilin kanya kamapanak ije Kapitolyo. Tanapatag ka no ti bagana kanya may panggap kini General. Anya. Gayam, boss. Adda ka di pa ilang ni General Villarabas. Saan sa mata na matuloy ti Black Sun Mining? Saan? Amawanan itinamnama. May samod na dyan at ang gandisang na. Kitag lang no sa dino ti pagpatinggaan ni San Diego. Gobernador ngagpaiso. Ngem kasla padir ti kinabilag ti kayat na adung paran. Sir Galbante, ada kay matgayaman. Itay pengururayan na kay ni Gob. Talagang sakit di na padagtibaga na kaniyak, Chato. Awan ka diti sa kanilina? Nakapanawon dagiti kasarsarita na itay, sir. Sige. Idong, Gaspar, magamu kayon kini Chato. Kitak man no asino tinalain ka na kayo. Edong, apayakas dyan imbaga ti boss mo. Gaspar, apayakas dyan. Dinamag mo kumaa. Nakatalikod mo ton. Anya ti makunam, Gaspar. Sa bali ti marikrig na kidong. Itay pa lang nga nakasigsigarilyo akay. Day talat yung mumot nga bagbaga, Gaspar. Awan problema di day ta. Ada coffee shop iti likod. Agpwesto kay dayon. Aduan nak mga rot Chato. Nya. Lading itak. San ka masango? Adaw teraramidak. Palpak. Awan gayam laing mo, Gaspar. Dua talatan ti mapa nagkape. Ita, amigo. Anya tinapatag ni bagam kanya. Anya ti pakairaman ni General Villarabas. Amigo, malagip ko
At daak pa langit di Hawaii, edi kinasarita nak may panggap iti Black Sand Mining. Ngam sa anak kay manugot. Kinaguran pa ni Vice Gobernador tawan madesisyonan na. Ngam saan ko ngayon pilit? Well, saan mo ngayon papilit? Ngam adla na kay daron kanyak. Anapan mo kano sinabat iti airport idang agasawa. Awan tiyam mo kadakas na dayta. Siyak lang tiyam amuda mang sangayli kadakwada, amigo. Nagam amu kayo. Adda ko makidawakin ka, amigo. Kas nasingad nga gayam, agtinulong ta amang salaknib iti nakaparswa dito probinsya. Alukuyam ni General Villarabas asanan nga ituloy iti panggap na. Sige, nagtagay tayo. Saan kayo nagpatay-patay? Tamang ano pagpupungtutan ka ng runaking kagaspar. Sige, boss. Hindi tagapagte. Ito kong palan, ang mga nabugkawan ako. Kasta ti kayat ni boss at tao, Gaspar. Alis tong agtignay. Boss, nadlaw ko itay. Anak karupangat kayo arimwar iti opisina ni Gobernador San Diego. Kunamlan asino akalaingan na ng bilin kanya. Gapo ta iso ti gobernador? Ha! Uray man kidyagayem kami. Alukuyik kano ni General Villarabas. Alipatan nan ti panggap ng agnegosyo baban iti Black Sand Mining dito sa Santa Barbara. Natangkan sakit diti sangin ni Gobernador. Gobernador lain ni San Diego, boss. Dinto asigod a senador ken retirado a militar ni Villarabas. Milyonaryo na nga gasawa negosyante. Saklangan! Pulos adag baling kanyak. Sana mabalin adi matuloy ti Black Sand Mining. Boss, saan samat ngay palubos ti gobernador? Kasano nga ro doon? Gaspar, agdengag ka lang. Amang ano si kati pagpupungtutan ni boss. San pa'y anaawanan iti namnaman ni General? Iso kano ti makamo. Ngamjak amo no anya ti pampanunutan na nga aramidan. Nabayag mat gayang nga na nakapanaw ni Sir Galvante, ikaw. Naibayag ngamin ti panagsarsarita mi kin ni Provincial Administrator. May panggapmat ka dagiti na duma-duma abrid dagiti tarakan na nga aso ti nagsarsaritaan mi. Dog lover ni Provincial Administrator. At unsapay titarakin na pusa. Nakakatawak mat nga rod ko. Naragsak mo ta kasarsarita. Kanya nga nagsaritaan tayo ti amigo. Pinaayabak ni amigo ni opisina ta kinasarita may panggap ka ni General Villarabas. Namo kamin, ani amigo tinang sabat iti airport. Kat nalagip ko nga isuti muna ang nagkalikagom iti panagopera ti Black Sand Mining. Uy nga pa iso. Nagpatulong pa idi ni Madam Virginia. Kalpasan nga imbaga ni Vice Gobernador nga awan ti madesisyonan na. Ada ka di pa ipakainaikan ni Sir Galvante? Iti may panggap iti panagopera ti Black Sand Mining? Naglikodan na nga awan pa kainaigan na. Linipat na kanunday ta. Kalpasan na nagsarita kami ini. Kinasaritak nga lukuyan na ni Villarabas alipatan ng dahi abanag. Kat mangnamnama ako atong palan natin bagak. Anya ti kunam, Amanda? Panggap ni Mrs. Villarabas tagpatakder iti mall? Katatapay na lawa kataltalunan agatangan na?
Wan, amiga. Amok day ta. Takinuyog mi kan ni Rod idi. Kadwa mi dagas pa kan edong. Di pa'y nagsayang ang ti kataltalunan. Agrikultura ti may sa programa iti administrasyon ni gobernador. Apag unay. Ada ka na pintas plano ni Mrs. Villarabas. Duada ka kini General. Tulungan da ka dagiti manalon nga agnegosyo. Nagsayatan no kasta, Amanda. Wan, ngam, Jak na anusan tinakikuyog ken kwa na. Tunggalag sa negosyo. Ken numano ti maganganan siya na iti may sa proyekto. Ha? Agkasaritaan da ka ni Rodrigo. Anya ka lagid din, Amanda? Apay ngin istoryam kini Virginia dayta. Kasanon no maidanon kini Salvador. Natural. Agasawa da. Awan ti limlimot ti tunggal may sa kadakwada. Kaslad da kayat mo asawan. Mapasagidan ka kadi, Rod? Apay. At ka di ilimlimod mo kanya? Kitam! Sa bali manen ti pangiturungam iti pagsarsaritaan ta. No saan ng manugot ni Ador, iti kayat mi mapasamak. Ang mga nusupyatin na pa iti panakay patakder, ti may sa subdivision baban kini Mrs. Villarabas. Abay kumasupyaten na. No adalakit di lisensya na ngagpatakder iti negosyo. Sa, anya ti maaramidan na? No kayat dagiti akin kukwa nga ilako dagiti dagada? Anya? Apagbiit mo ti panang itulod mo kini Boss Galban ti. Kunak man no napan kayo iti hotel, anagtarusan dagiti agasawa Villarabas. No, hindi ko matinaparan mi, Edong. Ang mga no kadwada ka kuma. Anya nga tangag paiso ti sumaruno nga aramidan ni General. Kalpasan a sinupyat ni gobernador, ti panagopera iti Black Sun Mining. Saan tayo ka mo? Noon niya ti agtartara iti panunot na diya Villarabas, Edong. Nangag mo na jay, Gaspar. Addan sa umar arubahin na kabusor. Kadwa, isagana yung dagiti armasyo. Wan gayam, honey. Nalipatak ngayong bagakan kay Dirabi. Maipanggap iti nagsarsaritaan ni kini Amanda. Anya ka din dyan, Virginia. Maipanggap iti negosyo akayat apatakdaran ni Mrs. Villarabas dito'y Santa Barbara. Ada ka nun nakita na, analawa akataltalunan, apagpatakdaran da iti subdivision. Anya? Di peket madadahilan ti pagbiagan na iti manalon, numaksayan ti talon. Amangan no agkamtud ton ti bagas di ti probinsya. Saan ka numot unay amataltalon? Saan amadanon ti irigasyon kan natigad ti danom? No manulaan ka no ti mapapit da. Sa asidag ka no iti katurturutan. Tsak magustuhan da iti ya. Honey, madandanakan ka. Amang ano da ito ti makagapuasaan niya pag kinaawatan kini General Villarabas. Sinupyat mo na nga rodan ti panagopirana iti Black Sand Mining. Gaputa didigra ti ibo nga rayta. Ket dagiti gagangay nga umili ti ad nga agsagrap. No may panggap iti subdivision. Mabalin na pagsasaritaan anasaya at dayta abanag. Saan ko akayat na dito ti pakaisagmakam? O sige, saan kan ngagtandanag? No pa'y sinupyat ko ti panggap ni General Villarabas.
Nasayat mo ti panagsarita mi. Bravo! Napintas si bigbigat ko idong, Gaspar. Masurunak ka dagiti kakadwami at tayo iti bodega, boss. Kung naklakid din no at darim maot akabusor. Luwa pa rin na brabimit ni Mr. Soronda Timay. Di pala mawag. Naira na kano ngamin alimabas dakin ni Mr. Pulangko. Ada ka na pananda. Ngayon napintas ti nagsaritaan mi kini General. Matuloy ti padag operation ti Black Sun Mining. Boss, oray saan nga manugot ni Gobernador? Gaspar, agdengag kalaan. Gobernador laeng ni Ador. Italangan amuak nga dagayam kasusyo na a multinational winuganggan na ita negosyante. Nakasagana kanon dagiti vapor ken heavy equipment. Talagan saan nagbilag ni General Villarabas. Talaga na bilag. Panagkunak, awan mabalin ti gobernador. Ang mga plano pa laang ni Mrs. Villarabas na ita. Mamuktumat kat di ka ni Mayor Alonso ti Santo Cristo no matuloy na ita subdivision. Ungkayang Gob. Nalipatan ka no ni Provincial Administrator dagiti a papeles si Di Kalman. Managlilipat sa amatan. Amukmat kat di nga alo ti trabaho na. Malaksid kada kayo ka ni Vice Gobernador. Napigsan ni Provincial Administrator akatulungak dito Kapitolyo. Pudno da ita, Gob. Maaringan kami iti kinagagat yung agtrabaho. Masapol nga trabaho tayo amin, Chato. Tayo iti umili ti kapuna, no apay nga da tayo amin iti poder. Iso nga isubli tayo kanakuan na tinapudno a panagserbi. Ang mga no subdivision lang ang tinegosyo dagijay nga agasawa, Gob. At dapay naalimadamad ko iti. Apanggap dati agpatakder iti mall. Kita man ti pagpatinggaan ti kinatangkan ti sangim Ador. Nuganggan na at dagiti kasosyumi iti Black Sun Mining. Ang mga noad-ad ang agpagad ti biyag mo. Umado ti kabosor mo. Itapay lang. Makikita kon ti panagakop ko iti addo apirak. May sabay. At dapay maoding alas abunotek no kas pangarigan. Tapno may patungpal ti kayat ko. Mr. Soronda. Napatag sa ti ibagga na tayo mawag. Hello? Anya? Sinalbag! Igam kan bilay. At dapay maoding alas abunotek no kas pangarigan. Tapno may patungpal ti kayat ko. Mr. Soronda. Napatag sa ti ibagga na tayo mawag. Hello? Anya? Sinalbag! Adan dagiti heavy equipment
apagkutkot kadagiti darat iti baybay manipud di San Pascual nga agturong iti alibago ken binuangan. No kasta talagang awanan makaigawid iti panagopera ti Black Sun Mining. Awan mo't gayam ti mabalbalinan ni San Diego. O sige nga Rod. Bye. Ron, Dani abanda. Ron, Taglang na niya ti aramiden ni San Diego. At damod laga ang pagpatinggaan ti kinatangkan ti sangina. Rod! Hey Amanda! Adag di ti kwarto ta. Apaya! Sa dino dayan ti kasarsaritam itay? Nakawan na bahin mo? Miss Mopay, adito'y unag ti kwarto ta? Anya ti sasawa, Amanda? San kan nga gulbod? Naimbag ko ma, no dya ka mo analabsat kan kaubingan ti sekretarya mi ti maysa negosyom. Anya? Sa oray ni Margot nga amiga. Tinagbain anang ibaga a kursunada na ka. Na, Ay nadandanikla ipungot-pungot ti danga. nakadulak din ibagbagam? San kan nga gulbod, Rod? Nangagkuti nakasarsaran sang panagkatkatawam. Siguro, dayjay a babae. Mayat met nga ti pan nakakikiki na. Adda ka dinangag mo asa o ti babae o ni temag ti babae. Hala, guyodam ti drawer ti lamisaan. Taamang ano simbrek di ta naglimang. Luklukon na ka di, Rod. Makauma ka! Wala kat babae, babae! Jak tulungatan makapagtipol kat... Ni Mr. Surunda, ti kinasaritak di cellphone ko. At dahil padamag na kanyak, anak karagsakak launay. O anya, tagari ka! Kasta ka di? Glablabos kan. May babanitian niya. Awan bibiyang mon! Maawatam, maumak tulang at aking kaamanda. Tamakikam! Masapula mapanik ni kakda ito'y anay danong kanyak. Rabi imot nga ron una yan. Kat ang mga numat maturugan ni Chato. Sa bagay, masapamat kat di nga umay di kabalay. Ador. Unak no na imasan ti turong mo itay. Naglaw ko nga awang kaitiddan ta. Pero rimor ka pa'y langit isileta. Rimora kita itamawawak. Tsak palibag pagkakan ni Virginia na tiyapanak. Ador. O sige, itulitan ti maturog. Adadang palahin kinabi. Kanahin ka mabampan no kiti ka ado iti aramidam iti Kapitolyo. Ti panaturog mo lang dito'y balay ti panaginanam, honey. Nagbayag ka lakit din ngagdigos Kaspar. Bilinek la kumangkat at targitin na kaiti mo ko, ni Idong. Sorry, boss. Sorry! Naranangawan ti agtitid ano nung iti gripo. San mo ka di anawatan? Sinapak tinagriing tapno maawagan kalaan, Kaspar? Boss, paparan tayo kadigag paiso. San ka kuman na nagdigos? Sa balit isungsungbat mo kanyak. Aguma ka kuman ngaglangoy iji baybay. Hala, mapantayon. Agpapada kailangawan sirbina. Boss, kunak no di San Pascual ti pagturungan tayo. Nagbedengan sa amutin ti alibago kin binuangan na ito eh. Juan. Sige. Bumaba kayo. At kumita ka iti sa bali apang iparata ang itilogan, Kaspar. Uwan, boss.
Bulldozer kan loader mat. Dagiti makikita. At dapay crane, boss. Nagbalin sa matan na construction site iti igit ti baybay, boss. Agpatakder da nga tatidakkel a building dito. Ha! Agpapada ka lang. Kumita ka iti baybay. Oh, Ha, boss, barko na jay. Ano ti kahit asangon na ito At takadisumang put a shipment. Boss, nabayagag paisun nga awan na iposlit nga kakabilag nga armas. sangiwat mo. Dala ko man itugot ko a plaster ta plasterak. Dadaelam ti ganas ko. Nusan nyo am awatan ti kahit asawan dagitoy ang makitkita yo. Aguli kailangan ng runaking ka, Gaspar! Nakapanaw gaya man ti sa ngayon, Gob. Ada ka di pahibaunan nyo kanyak. Awarin. Kinasarita ko the Vice Governor ken ti Provincial Administrator. Ano adda dumtay nga makasapol kanyak. Isuda pa lang ti makaammo ang mga sikaso karakwada. Ada gayam papanan nyo, Gob. Awan mo titi schedule yung atendaran nyo ang meeting ita. Diya ko mapala balay nga ibagak. Ngam jak kayat amaamuan ni Virginia na ito. At na idanon kanya kiti rabi. Ket dahi diya ti mapanta kita. Iti nagbudingan ti alibago kan binwangan. Anya da jay, Gob? Mamon to. Mangantan tulangan ni ti restaurant. Tamangan no mabayagan ta ijay. Wen, Gob? Madlaw ko nga itay pa yan nakaulimot ni Gob. Apay nga ta? Kaya't ko ang mapanagnikan. No pudnutin ay danon kanyak. Kalpasan na. Ikadeng kunto. Noan niya ti sumaruno ang maaramid. Ada kagayam dita Golden Star Hotel, Amanda. Kaduam ka di dagiti aamigam. Ada siguro dimtang asa nga iliyo niya. Amiga, dito tinagtarusan the General kan Mrs. Villarabas. Inawagan na kita ti sekretariana. Agpakuyog ka no kanyak nga agpasyar di tabalayo. Kadwa na ka din ni General Villarabas? Pakaidayawag ti mangsa nga ili kadakwada, Amanda. Amiga, ni Mrs. Villarabas lang ti kadwak ngagpasyar dita. Padak met gayam ana isam kadagiti nangingi nangarwatan kan alahas. Uray dagiti sapatos na. Nagpipintas dagiti alahas na. Saan anakaskas dao dayta, Amanda? Saan dala nga bagnang? Bilyonaryo ta a negosyante. Naku namon, amiga. Adumuten dagiti pagilian anapaspasyar da. Ngam, ipamaysada ka no pailaan tiyak negosyo. Umay kayo ka din, amiga. Tagpaisagana kiti pangaldawan tayo. Sigurado mangal daw kami dita, amiga. Itayak pa lang amin nga gururay dito yung labi ti hotel. Saan matlangin a bumaba? Okay nga Rodan. Kas di lang nga Rodan, amiga. Sana bale, saan unay nga adayo day ta a hotel dito balay mi. No kasta, pudnutin ay danon kanya kitirabi. Ngam anya ti kahit asawan ti kaanda dagitoy a heavy equipment. Gob, dahito ka diti bagbagayo? Wan siya to. Oh, Inyawag na kanya kitirabi. Imay ta ditoy. Tapno panatnegak. Ket pudno. mabit lang, Gob. Saan ka di akas ti equipment da iti pinaisardeng nyo a paggilingan ti bato di karayan Bornay? Saan niya di jay? Apay nga da barko? Umay ka.
Tagdamag ta kadagiti at tao. Ah, Kayat ko amaamuan no asino ti akin kukwa kadagita. Ken no anya ti aramiden da. sige, Gob. Uray ta sumarasaro ng laang itilikodan tayo dagiti pulis escortyo. Nabihilag gayam ang negosyante ni General Villarabas. Gan na at gayam dagiti kadwa tayo iti daytoy apan nakaminas iti igid ti baybay. Talaga na bilagi dong. Kita, orayawan pamalubos ni Gobernador. Boss! Oh, ano ti mapaspasamak king Kagaspar? Agkalinduusan ka pa yan. Adda ka ti kabuson akabutang mo. Boss, nakitak ni Gobernador. Kadwa na ni Tiyato kan nagiti police escort na. Napakigtutan lagi di iti pan nakakita na iti barko kan kadagiti heavy equipment. Sana mabalin ang makita nak ni amigo. Agawid tayo. Oh, apaya nakamuling-ling kayo, Gaspar? Idong? Buy-buyan da kadilatan? Kadwandak nga grambak. Sige, boss. Butang matlagayam ni boss galpan ti kinigop. Kunak mano naturad. Boss, anya nga tati aramidan ni Gobernador San Diego. Kalpasan anak kita na ti barko ken dagiti heavy equipment. Kita man no kasano ti kinatangkan ti sangina. Tiam muna, kabailan na adong paren ti kaslapader akin nabilag ni General Villarabas. Nga, boss. Kasano no papanawan ni Gob dagiti nga heavy equipment kinti barko? Kanya ti kunam, Gaspar. Dadaulam ti ginaragsak kulo ko. Kontrabida kakat ngamin, Gaspar. Agsardeng kakidilatan. Saan ko a problema dayta? Makamo ni General Villarabas. Sa panagkunak, na plano anay bag katamunan ti saksak bayan na. San tayo mat nga mo? Noan niya ti kabailan dagiti kang gana at akasusyumi kada general. Uwin nga agpaiso, boss. Ang mga no kabaalan da pa iti pumatay. Tudas lakid din ni Gobernador. Saan nyo na panunutin dayta? Aginom tayo kiti. Dakal apangwartaan dayto. Manipod iti nakasubli kami kinikob diti Kapitulyo. Uri iti unag tilukan kabayatan ti panagmanihok. Sana matimtimak. Kat itay adda awagan na iti cellphone na. Insinyas na arumwarak pa ilang iti opisina. Tiyato, Gob, adda pangibaw na nyo kanya? awagak ni General Villarabas itay. Ngam saan nakasumbatan. Kaya't ko kung mga amuan no adda pa kay naigan na kanag iti heavy equipment kan iti barko asim manglad iti pantalan iti alibago. Anya ka di timba ka dagiti tawa kinasari tayo itay, Gob. Engineer Samad di may sa? Juan, may sa kanong agnagan iti Mr. Cheng Tibusda. Inchik. Itay dinamag ko no niyan ti panggap da. Kan hapay dagi dyan heavy equipment. Saan lang imbaga? Imbaga da. At ti kanulangan mayor ijay ti kasaritak. Itay pa ilang madlaw ko. Kasla da kayat mga ibaga kanyak, Gaspar. Malagip ko lang itay kaadda tayo igit ti baybay di alibago. Kalpasan ti panang ipakamok anak kitak na gobernador. Kasla nagbuteng ni boss.
Mabutang nga kita na kinikopo. Kaya't mo ta ipulong ko kinkwa na detang imbagam, ha? Si kamatidong. Agkaduhata. Awan ko mamatiin nuligan. Ad damanan ajak magustuhan detang imbagam. No anyaman ti madmadlaw mo. Aguli makan. Tapno awan ti pakadaksam. Wan malangan. Sa bagay, agtungtong paltalang itibilin. Kagaya mo naman da. Sakit yung ulo ka. Iyo maulawak pa eh. Napalalwak di minum. No kumadag iti amigak ti kakaduhak. Sanak pa yasim mangpat. Ngam, ni Mrs. Villarabas ti kinakuyog ko ang nagmalmalem. Nakadayo kay sakit yan nagpaspasyar. Nasayat mo tapno di pasig madyong titurong ti panunot mo. Kaguram, ngaawan ti serserbi ti kwarta. Yak kayat ti makisinupyat king kaabigbigat. Amang anwat adang agsakit ti ulok, Amanda. Itay pa lang ati ka matagtagari. Pagtamag ako maitay ni Chato, ang pimanaw matan. Masapul ng ilimad ko kinkwana na ito eh. Banog ko la siguro na ito ay Virginia. Duman nga minan ti inasikaso ko itay aldaw. Wan gayam, nasa nga ilik itay ni Mrs. Villarabas. Anya? Kinuyog ida ni Amanda. Naragsak na kisarsarita kanyak, ang pasig matapagkwartaan ti bagbagana. Nagpipintas dagiti sapatos kan arwatan na, hani. At dapay alahas anayon kano ti sagot na kanyak. Anya? Saan ka din ngay magakin ka? Saan ka nga agawat iti oray anya asagot? Manipon ka dagiti negosyante. Ha? Salvador, agong ungat kamatan kanyak.